Ya ezagi okona kana kayuka hua kanini karajirie guthi ukayathire ukaigua mutumia ogata ni mutumia riu ndio ene reure Rafael Gatabaki Rafael Gatabaki yes he has threatened upon receiving enough funds ni guthama Itura Alamereku mukogondo wakari makagwa agwete kira kigireti athame Itura riu ni bia no hare kuya mwigari urira wa mundu tigane wagi yes goko mukanyana na munyo no mutinyoni no muheteirie Itura according to his perception ni Itura riri yothe muno aria mari ashirika akanitha kuria tungataga yes usi Gatabaki ni ametagwo riri translators the translators now makire ikiro kuri aria professional turi onaga kwina heads of state summit the G8 summit the OAU kwi the francophone countries that maragia French kuri maragia Spanish kuri ruithio twaragia githungu riu matihotana riu matiguanaga riu mekira to headphone kwi mundu riu utranslator oria kure na ruthiomi ruria marataukwo yes riu acio ni professional no Gatabaki is a local translator. Wende wa matura. Yes. Actually ni wale mnaitwa wakalimani. Akalimanagira atungatiri. Kanitha kwao. Na no wega. Yes. Na ni wira he is only claim to fame. Yes. Theiru wa Itura na kanitha. Exactly. Niwe mutungatiri kujaria kwa. Na thori baika kuja nyingi dake kwangu wake pale walipokuwa wanaingia Yerusalemu na makaingira Jerusalem. Na ni atabro muno tondu ondu wende kura hujio kuyuri ni atabro ntaura na githweri uguo kothie nayo nayo you know he is streetwise gutire kundu athomeire ona ndekete ati ni theological liturgy or something no kwibundithio uguo ne kwimenyeria na kia kemera ati na akamambia. No, he's not very excellent, but by the village standards and his affordability, they make do. Yes. Leo hado alaiwa Itura nira ko ludire kumwaga na kumweheria ododo-ini wake wa limelight mara mweheria kamero-ini. Yes. You see, maragire mutungatiri you see the ruria mutungatiri mwai na crusade nene muno Saturday Sunday kule Kasarani leo kuratuka ne kuroka mutungatiri mugeni. Yes. Na ni mutungatiri hujagia na githungu. Gatabaki karoria atiriri ni ukoro we comfortable o gitaura ni turi mukaramani witu. Yes. Witagwo Gatabaki Rafael Alawa niye gutaura ri wira ucio niguo ndoire njega atia ndoire ndutite nie mungende hire mutungatiri ucio haha ri wira igire kuringa niguthie ingithiite kothi nderutire mwiki na githurai. Yes. Na hari oguo muoroto Patrobes mutungatiri kurage tuika onena ka budget kidogo ori ogataura ri ni akunjurirwo ki mitina itatu. Yes. Guku kanitha ri authago kia mau kia matano. Yes. Ne sawa na agitikirio arire festri the spoils that come with being in the limelight. Delegation ya festri. Yes. Akoragwo hau ndathia ho athuraku ndasaba go kuma thaburia. Yes. Asaba go kuma hot dish na nie ikagirira no festri muno ni Veste ni ukora na kindu gizore liwi ya kwiyongera na chai festri ukana thamo. Yes.
Wekira wondo. Na vilikazi ya aluminium. So those are some of the local spoils and that come with the job. Yes. The allowances, the extraneous. Yes. No ne ule. Gutugatĩrio katoka kurakire mucemania munene ora yigirwo nja wa kanitha. Toka kurakire andu matingeiganira ke. Andu aria maratanyo matingeiganira kanitha wao. No githomeirwo nja. Yes. Arayu kana maraingira festri. No mwaka mukirikanire getha mwarire ke. Mwarire githomo. Yes. Rafael arakirwo kurakirwo. This one is the one who shall be translating for you. CS Akerone. He is a very good one. The village, they likes him. They know him. They knows him and they likes him because he is fairly. He go with the. You see, when your spirit go up, the fire follow. Onde atwaranaga na muhunjia uri arathi. We mutauri wa muhunjia ri no mwaka uthie withe tugathi iguru muno ndugacoke thi wake muno utwarane nake abatoka bata mutungatire ugatire na ndorenda kumwira atiri na nataka niwambie no igwe ru mwatwana flow ile auga yale semwa yamepita yote moja ni mahetoku Mother ni mahetoku. Nasema yote yamepita ni mahetoku. Nasema yote mother. You have to tell him. Leo hali ya Gatabaki the Njoroge irali. Mike leo hali ya praise and worship what have you. You know you have to build that before you get the mutugatiri wa mudhanyo. Wa mudhanyo cio. Yes. Urakiona leo nizo kanelia hisitu. Temune hele mutugatiri wa kuma Korea doni home Nairobi. Usiwe mutugatiri ri. Orako ndo ujagia na githungu no uma Nairobi no wathi gicagiri. Ni okwendia guoya kidogo. Ni okuhutangia githungu. Yes. Nigetha andu acio mamone nima. Wina ownership ya asset. You are a set preacher. Absolutely. Gatabaki karakirugama hau. Arakiaja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Karairu gacokia na githweri. Muhunjia wa kuhunjia na githungu. Yes. Gatabaki na kiagirire na githweri. No we andu harakinyire. Haraya kindu gitagwo disconnect. Yes. Hau niho ka Gatabaki karajirie gweka atia gutogera. To harari keire ri. Ya huthagira vocabulary citare familia he loko Gatabaki. When the Berean Jews now are holy, well, we say to be more of sound mind than the other Thessaloniki. Walikuwa wanaishi na Thessaloniki. No, they were of more sound mind than the other Thessaloniki. Walikuwa na sauti kumbwa kuliko wa Thessaloniki. Visiting pastor akona leo nema gushanirie muno hau athi agathi hau hangi. Yes. And he said to him, naye akamwambia, I need manifestation, dominion and ownership. Gatabaki. Hallelujah. Dominion. Dominion na manifestation. No, hallelujah. Nesia hega Gatabaki. Hiyo amesema. And he said to the Lord, na akamwambia Bwana, restore in me the threshold of a tributary, and indeed let the tributaries all trickle together into a great well. Bwana na apewe sifa. During the ancient days in ancient Persia was a leader who had valiancy. Oh, Reba Santa.
Ora treni. Gatabaki naliona ini. Roho Gatabaki ni torati guthura. Gatabaki ni aracokia ndumiciri. When we look at the liturgical aspect of the representation of the gospel as it is, Guthararia Kabiro. I am sure most people here understand English. I want to see the people who don't understand English. Those people who understand English, let me see your hands. So do you want me to continue in English? Yes. Basim Kalimani, I shall ask you to take a back seat for a while. Na bio nichukue kiti cha nyuma. No. We shall not require your services for now. Gatabaki ulero wehere. Gatabaki weru ndori ndora uga ume hau. Gatabaki kaihoreria hau. Umenya kaba keherio wodo ndoini wa mai ma ndimu. Komole kuone kamera na kunegea yo gatamba yako urathi. Na watu wao hiyo vestry wemo tugateria rikia tinda ya baga toroke vestry avizi utafaika leo adri taraha nini obitu leo ala kala ile muhaki kiama yakani lege ikara thiri kirau yere ngirici ithatu ri muunjio arahunjirie itha na Gatabaki haria karatubeire ni ndagika ya kanana le hara here irio haria karajirie gwikira ad libs yako. In the days of rapture, many a men shall fall aside and their adventures and demeanors shall come out to light. Bwana na pewe sifa. Ngarale hiro giriva tu. Prato kila huko jororo matatu. Weko matatu. Ya kiarara kara. Awi andå aitå ra maraire må tungatĩri ũyũ nĩ maraigua gĩthũngũ o wata ehere hau o getha mamweherie. Yes. Baba irima nĩ mũndũ wakuga nĩ araigua gĩthũngũ no ngĩramuonia gwakiuga ya nĩ ndĩraigua marĩkĩirie iti na gatonye mũndũ mama gĩthomo marũgamanie hamwe na gatonye wa mbũgua augĩte harĩa kuonera mbeca arathamĩra kũndũ ta Zimmerman harĩa andũ akĩawara Gatabaki had a bad day in office. Ujia wa doni nĩ aramũteng'eririe. Jeremiah answered a fool not according to his folly, lest he was wise unto his own conceit. Oh, hallelujah. Sachi hiji ni ya Gatabaki rĩ. Ekagasi. Kera yeto ati internet speeds. Mbps. Megabytes per second. Kagera thiri. Nĩ arababaga mũno. Wĩna mbia ciaku.
Yes, no, just pass quiz ni mingi kuliko kitabu. Tena supermarket ile they were for a select few. Yes. Supermarket iti ya sia duothe. Ona iti ya nyoneki kundu guothe. You see ona estate go tele supermarket sia kwa town nini. Tarau Nairobi sia kwa Nairobi matukaini. And among some of the oldest I know near Ibrahim's. Yes. And I think Ibrahim's do this. They don't have a supermarket anymore. The electronic shop line is still on. No supermarket I don't think so. The man name Wazir House. Na Wazir House near Batirio. Yes. As you go near some of the pioneers. Biashara ya supermarket. Yes. Na gimeta Taska mattresses. I think so. Tona ne kwa diginya na kuru mattresses. Adu mwana ya tuikia na kumatu I doubt. Supermarket ile. Eune siya igehire. Actually estate yo gedhire. You'll even find big brands. Yes, it is strategic. Na ni ukora asate in area. Yes. Agoti big brands. No ukiri supermarket ya area yo. Yes. Na ukiri muru nake ti supermarket ne duka igira wo. Nekona do manually akorora kageria kuiya kindu. You see, supermarket iti hoka andu na utia kwihokeka. Andu ndongimaigira indo ha. Yes. Ona nduka iria gicagite ne wathia okero wikirire waru ri. Oro cio ni wathirire. Tene wera gwatirire. Atemo waru aigana. Ukanegero hago iki. Okero te rega suku karia. Ekira. Ikirire. Mundu atundira kasuku kau ginya. Kaka meroti. Nyo gatindikiririe wa. Nduru rari kia gwikira. Ndasagura rio twarete. No agika kahora. Okay, gwikirwo riu karathikare ukiona kori. Ukarega kuma. Todo kidirite. No, people were not good. No, here they fagega waru. Ukaiganira tandu marugamite bathi. Supermarket yona cio equal ri. Ona makimura ka mutonyeri. They don't entirely trust you. They have to have systems in place. Cia kumurika. Yes. Tondu andu no tie goguo. Ona heke undu ngingira supermarket. Ufiririke kunu kwa andu na mathiaga. And it's not their fault. With no ill intentions. Makwa ru taru jam nene nera ini amatatu neke. Nene hire. So you want to kill some time around. Because you role mattress ita umatia. You gathie window shopping. Yes. Where do na intention ya kugura kindu? Yes. Ugathie supermarket. Ukorora laini. Yes. Veo kioraga electronics. Kahigura fridge iria cia double door. Kahiga. Ugathi kwa mattress ugatotia mattress. Ukarugia mundu wa carpet ukamwarithia carpet 10 hau. So kamutiage cikuti. Ugathi ginya laini iria gumboot. Wacha kugathi riu gatestithia bathi. Wacha wakaua nitakuja siku hiyo ingine. Leo ilikuwa tu kuhakikisha zinafanya kazi. Ukakithia microwave na ukahiũhithia maĩ. Kautia nani kweli na nusu na inaenda haraka. Lakini mimi sipendi hizi za kugusa. Napenda ile manual. Mko na ile ya kusugusha ya knob. Kwa hiyo ya knob sasa customer lazima labda uangalie from next week. Juice za kugusa zinaharibikaga haraka. Lakini asante. Uko mwao gathi kwa mizinga. Kwarika. Yes, liquor store. Uga kukero ila hai. Nyuago ni alume. Anya kinywa. Onayo ni nyamwira uma ngiri 46. Na nwezi ya 46 tigago within arm's length. Asa. Titiga handwe ge ya mutino wawe kuhituka nayo. Tono manya cia ciro kyatia. Ruciro gira hale iguru ma XO limited edition. Maremi. Ay. Yeah.
Wacoka rĩu okorwo nĩ ũgĩtigĩirie kanyamu gathiũrũrũkĩirie harĩa ũguo muchoromio chomoketi kama ni lapie na gaseti ama uniwekee mbahasa supermarket yona no intrigue ni mwana uthia wathi kugura kindu raini yo nayo ri ungimeteki no ritu ri no ikwega pressure kidogo to rimwe no onaga andu me raini-ini niko hano ya irio uri andu me raini-ini ya irio hiki marona ka mundu ni rahuthia guoko makona haya hiyo ni sapasi cia thira ora iria supermarket ni mona ya stall muno age gutiro ndo aba gutukania mundu yes supermarket ni wagikira indo basket kana turori ngoro gwika shopping na turori riu no athie haria raini-ini haria ha kacia ukarora ha hena raini 5 ukaona namba 4 kani kamatire na indo nyingi andu aria ni atano no menda mundu turori igiri iyo ndi kwamba guthie utuya ugathio no wamba guthie raini na thutha ugathio kirora ukaituka mbere hana guthie nario gathie ukona ino ina andu ana yes kandi wigite hau ukona andu aria mari irimu mari raini ndai irio gwiciragia ni guthi na riu ari yes ukona mundu uri riu hare uracabwo ri he kindu kiamba gucokithio yes rĩngĩ nĩakũrĩte iria itumuku nĩrĩamba kũhũndũrwo kana wacio kaigua atĩrĩrĩ password ũkarigwo rĩu ningĩ nĩ thame ĩno ĩ arĩa nao makona password moka atarĩo ene supermarket kiro password ajoka ukarigwo nä kä kä u arä ha kä a 27 kumbe nä ekuoetaga kuka nä gakuka gatikä rehagwo raini-ini å rehagwo kodi yes unalipa na M-Pesa kauga hapana na swipe kwaje waigua swipe karuta kadi ameka pin ukaigua harĩa yuga atĩrĩrĩ connected to host waiting for response igakirĩra hau wale kitu kona delay yo dakina machine ka weta PDQ yes the PDQ ayata supervisor jorege akao kuna problem ya network ya ATM ya nini Visa card leo kuna delay kidogo niki cancel italipisha mara mbili usicancel aikara waiting for connecting to host mugageterera kona atiriri na sasa hii ni gutungata kioho ukahondura tirore yaku ugathie hete logi ukaigua cio ni arathie wega ona ngirathie yes wodrai mbere yaku ri agakinyirĩrwo indo ciake 2420 kaigira mpesa akaiwa oria kashi yocio umepata kwa bado haija reflect huko si yangu ndio hii lazima hii ingie ndio itoe kariwa sasa mambo gani what the hell kazi okay kwa password swipe 2 you see laini cia supermarket ri iko ihana laini cia Thika Road ĩrĩa wehera nĩwe thongaga ona harĩa thamire ri
ona ndo mauma thutha waku ni matungatirwo na marikia ugataga ngari Thika Road uhinyi uyu piu kauro ni pip okaingira ore waingira no ri ere uma egathie oyo uma thutha guo kuingira gari akauma nake githia athiete ugiacoka hau ya ndona supermarket ye mbere yaku karigwa atiri riu ndage kuhingurite app 10 ni ndi arahingura ira kuri andu nao metagirira Kasia arikie gutara indo yes ndari araingira kibeti arute thimu yes riria indo irikire ndiro arahingura beti gwetha thimu wa ngandu kacoka igua atiriri gosh simu iko 2%. Unaweza kuwa na charger ni boost nikuwa nimelipa. Si ususpend hiyo. Niwe lidaga muno uthama line cia supermarket. Ya leo kinyadu wathama line ngiri gukona riu ucio nake ri wiro ndanajia tene ni arathi kahora koru. Aigua no kaigua nitie supervisor kidogo. Hiyo ni kodi ya Colgate ndogo ama kubwa? Onitolee hii nimeweka kubwa. No di ogorete ta ena raini nene. Yes. Orere wakinya hori arikia usaburia gusabari akagucia kabao karia ga tilukuro ocio no igua tongi muhura. What is he saying? What are you saying? Kuira enda hapo next. Customer tena hapo next. Usiandi next. Na siandi. Na niambia niende. Kwata ka until close ningatuma muno yuko. No ni urakara ukaigwa tongetiga indo. Kuria your bloodline ya mau ni arahukaga. Ah no. Something that sort of backfired. You see Itura iniri when yale motokaya and yakurikanite muno ni Itura riria kwagio nduri niwe went last na maundu magwethera andu ngari transport yes ona gutire mucio wa mundu tocio igwa atiriri mundu yaina na andu bafara ukuri Karuana mari irieri yes ni maiguanaga Karuana ni itithagia ni itithagia ngari yes no there are people who do that okay akarugamia ngari bara bajaria oya nufu baja na squad hale ado 18 dokire Kenya bedo wale igana medie na meri mana ihenya hau na hau driver me hura esco akamura ni mwete wira gora area twatiga thutha ri ni gukeke muwega akamba gini nao haria makinyite na mbeca cio itigarite cio you know again people that develop an upper hand gutire ngari ya ikomi goko we ha to ikuagwo na thate no gatucokeria kibao nu uyu tona nake mucokeria ri ndeta gondu angihia we ona macokeria matigawo makiaria uru na be ni ugatukora para rucio rungi actually ri there is another scenario ngari yoka ri tondu moya-ini ri njoera aya ni marakara muno makorete kuu ni kurugama na nwenda na option ya kurega Magero to ikarete thi mukero riu ri ni ngari re muhikarete ti mwathera na gutire ngari bara ni gwathigu umwe arutie ro ngari ciothe ni ngombo karaika ikangari karogamia ngari ke gwatiri reke maume muthirauma kendi githie
Rĩu Karuana rĩ is that kind of guy who was his way around you know the road people. Nĩarakĩrĩtwo ethe ngari box ya handũ marenda kũguthũka. Yes. Ndio. Na arakiuga nĩ caba nĩegwĩka atĩa? Nĩegwetha. No rĩu etha box rĩ. Nĩndũ box ĩkuaga andũ 14 there. Nĩ ya 14. Yes. Unless ĩrengĩtagwo shop. Iria nene. Iria nene rĩu nĩ rũmaga andũ. Iyo nĩ kuwa nĩ 18. Nĩ kuwa 89 year. Yes. Ndio ici nĩ 7 7L. 7L. 9L. Yes. Rĩu arakĩrwo ethe 9 year. Yes. No 7L. Ĩno ya andũ 14. No rĩu andũ arĩa maronekire rĩ kũratuĩka nĩ andũ 10. Nĩu mwene box rĩ arauga rĩu andũ 10 rĩ no monganĩrĩirie mbia maihũria ite irĩkũ marehe ite ici cia gandũ. Yes. Na nditio tinini nĩ tondũ andũ nao nĩ maroranaga. Nditio tinini andũ nĩ maroranaga. Yes. No tũgĩtĩria thabarĩ tondũ ngari ndĩraihũra andũ. Rĩu ratũtĩria tondũ rĩ nĩ ũkĩrĩhĩra iteithio ũguo kana twaria nake agĩakĩoya andũ bara. Aja nĩ ũkũhĩngĩca mĩbango itũ we. Ngiwe nĩ ũtũhĩnga tũthiĩ tũkĩrũgamaga kũndũ gũkũ. Na rĩu tũrĩthio kũndũ kũraihu. Maragia naĩ kũratuĩka ũhoro ũcio wa kũrĩhĩra ite ici inya rĩ nĩ wagĩa ndũgamano. Karuana arona his time bad aratĩria andũ a box. Yes. Rĩu gũtigĩtie mũthenya ũmwe gũthiĩ igongona rĩ maramwĩra rĩu nĩ tũkwenda kũmenya ũrĩa tũgwĩkara me rĩu na ngari mũtingĩona. Thaa ici ũrĩa kũhana ngari nĩ oe tene. Thaa ici nĩ mwangathĩirie ngari na ndamwathĩire kwanja DM. Ngari njerũ ya wanga. Nyamũ njerũ ya mũcoke mweringe. Yoetwo kĩranda na TV. Nĩ kĩrĩa marekire rĩ. Karuana rĩ araririe na mũratawe ũkoragwo na ngari ho ĩtagwo Spasio. Ndamiona Toyota Spasio. Yes. Na gwetu Spasio tu 7 seater. Yes. Na ni 7 seater ini kuo. Yes. No 7 seater tare kwelu Prado TX Prado ni 7 seater. No na wite ici cia andu agukinyia mugwanjari. Ni wikaraga wega we. Yo no kuirwo buti. No riu ri ngai nacio ni ikire ikiro. Aramethera super Spasio. Yo kari. Arame eyo niyo ngari ĩrĩngĩoneka itũra rĩrĩ. Yes. Andũ 10 marakindĩrwo wega super. Nĩ ana gĩtĩ gĩa thutha na ana gĩkĩ gĩa 7 seater na ndereba na rĩu mũndũ kĩ marathiĩ ũguo me ũguo thutha rĩ ndakwanja kwĩ nginya mbũri na ngũkũ. Karuana ng'andire ana gĩa thutha ndwĩrĩu ngari ya 7 seater tari nene ya thutha rĩ maru nĩ makoragwo makuĩrĩirie ciande. Kaũndũ ona maruta ma gũka hevo ya kanua. No ria waikara ndũngĩgarũra mũrĩana. Na noigua already nĩ overloaded. Gĩtĩ kĩu gĩikara andũ aya erĩ tu. Noigua maikara aigana. Ana. No menya hau rĩ no hakoragwo na extension ya duct ya kũgũrũ. Yes. Nona kũgũrũ harĩa kũgerete. Ndiko kũingĩrĩte na thĩinĩ. Rĩu hau harĩ duct ĩyo. Na wĩikarĩte hau nĩ akũhihinyaga wega. Thabarĩ marathi marũgama matino matano. Mũico wa ũhoro rĩ mararũgamana na Karuana maramwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ rĩu gũkinyagia hau tũkinyĩte tũgũthiĩ na cia bara. Ĩno kia ndũrakinya. Niĩ kũganda kũrĩa ndaganda ona ndĩraigua ta itarĩ magũrũ. Niĩ ndĩraigua ta ngũikĩtio njuku. Ngari ũyũ mbĩirwo andũ ana hau thutha kweri. Ĩno nĩ ĩrũmaga. Atiga ndĩ inyuĩ mũreringa mũretua thitabu rĩ.
Nonenya mwero baga. Ero wagiga kene madrasa Aza kare baga. Bana Karuana cha. Cha. Nieka banjoke. La marebe tile. Karuana. Udo roli. Araoni solution ni hudhuri. Toto tuanze versita ri. Akomie. Mateneke. Mona kane me stretch. Yes. Arava gamirigo wega. Murira igoro wera. Mai reu. Mai kare marora te thutha. Makomere gete giki kingi. No wange chona nondo tokuwite wega. Kana nono watokuwa na ihera muno. Ona mafuthudi gweciria. Ala mara etane iria ri. Maishoka ndu ngari tana kura mwishoka ni mba gukujurira dereva balance. Yes. Mamune bia ciothe ri. Marona rehero ikara ngoni. Ndera ikira ku. Ikara ngoni. Moge iki akito. Odo kuena makara. Moge iki akito gairo ku ngoni igire na ndu. Magi karothwa. Matiro kira ikara. Rio heigoro kana otige. Andu ngichonoka. Wabe otigire mitore ha tumikari. Azokia mogerere ikara. Yes. Karuana na kedaritha. Dale, no. Ciringi nao ndikagirwo muhuthia nyoneku. You look for ways. Arugire akuhinyie okari. Yes, mospasio wake. KBA. Reure. There was a recent survey. Kiro egiriri. Ugawaji. Ama tiosio ugawaji. The wealth of the counties. Yes. Otogawama County. And you were telling me about it. And some details are very amazing as they are interesting. Prodio gui kara the ustade wegari. Yes. One thing ndio notice ntori imbalance ine mundo heavy. Yes. Ona go kana distribution yotoga na ido ilegwa na me generator acio. Yes. Of course there have been theories ya kugeria correct that anomaly. Most recently was the BBI. The one man one shilling one vote. Yes. Na maundu mo the maigi matigia headway because of the situation stands kwe counties dog gumono na thinu pio igure county area dog. Of course Nairobi has perennially been the richest and naturally so todo a predisposition anyway todo is a capital ajoro na agativere turahothire ikirehe horo wa counties. Yes. Yari ri kugeria at least kugeria kuiganania maundu na kugeria gutwara utonga nginya kuria maundu matagikinyite kindu gitwa devolution. Yes. Now of course girona riu these analysis oko notice counties just in Abia muno. Again they have human resource muscle. Negua yakyo grona taru top 5 counties iria dogu muno Kenya. Yes. Norore on a population noguo ifuatanite. Negua taru Nairobi guo ko nikarumaga andu. Yes. Nairobi nawe there's a huge difference. Yes. Ya Nairobi na county isinge very huge. Very gaping nene muno. Yes. Tondu county number 1 ke utongane Nairobi. Yes. Irumiriro ne Kiambu. No difference ya Nairobi na Kiambu
Kiambu nene wega. Yes. Oyo ni Kiambu acoka Naikuru. Yes. Ocoke othie Mombasa na ge kanini ogwo ni gacokagia stage Mombasa na ina gistage membere. Yes. Machakos re. And I think Machakos is largely because most of Machakos is peri-urban. Especially Machakos na yagakoro irigainia na Nairobi. Yes. Ona county irigainia na Nairobi ire. Ne modo we ikombe ni athara aroiteki. Reu ire kire advantage yo. Yes. Of course yarigania na capital city. Yes. Of course Meru. Meru now ni makiri change. Ona Meru gisage matire thi. Yes. Mena baithano nationally. Nationally. Makara Meru ni wasin gisho. Kakamega maruta kwa indo ici ciothe. But Kakamega has a huge population. Oh yeah, they have a huge population. I think there should be after Nakuru. Yes. Big population. Kakamega ni Kisii. This is the top 10. Is your top 10. Yes. Kakamega li. Not the other Murang'a. Asa. Hapo hatuko. But you know, speaking analytically, ido ici ci Nairobi na Kiambu. A lot of it is from Murang'a people. Nigga, awa matha county reu irago ke indo ini. Yes. Toru indo ci toru iratarirwo Nairobi. Yes. Kiambu. Imwe Kajiado na ingi Machakos. You see, tanu korota Uasin Gishu re. Ne inya muno kore ati a good population of people in Uasin Gishu live in Nairobi or Kiambu. Ni ngumu. That is you know an unlikely situation. No leu Murang'a waitu wa Rugongo. Aige through taira Nairobi tukarara Kiambu. Yes. Koguo tonga witu re. Tiate totire. Ni kuria utare mucie. Ni kuria tohithetie. Jawa mucie. But it's true. Until the other day re. Andu Murang'a matire ikara Murang'a mahoka wira Nairobi. Etigari the other day ona ukeno what have you the Kenomarwa. Ira open up that direction. Murang'a ito twina cio prio. Tono gukora Nairobi yake andari. Indo nyinge koure. Okoti athuria na hari arwathi ari. Ni ana hakire kana muthiri. Yes. No indo citu ri. Indo citu iragitarirwo Nairobi. Itota ukotu na ukutiro-ini. No he andu tuimbiriirie. Tukagemeria. No le mundu gakwira atiri. Uimba jangira bonga points njwega. Niguo niguo Murang'a twikite. Bonga points citu ci Kiambu na Nairobi. Yes. And I think it's time we need to start investing back home. At least to make statistically relevant. Yes. Na riu ndo ria fane ni ati county ici 10 iria itongoretie ri. Yes. Riu hari utonga cumulative utonga wa bururi ri inyitete 60% of the GDP. Yes. Yes. Inyitete ndo county ni county 10. To Nairobi ndona annually ri ni thakagira trillion ithatũ turuma ithatũ mũgwanja. Yes. 3.3 trillion. Okay, the disparity is very big. Tondo Kiambu nayo ri ni 721B. Nigoda kurehe na difference na muno ya county number 1 na county number 2. Ono iwa Nairobi 3.3 trillion. Yes. Kiambu 721B. Yes. Iyale wirehaga hari the national cake. Yes. Utongoro generatagwo in that county. Yes. The Naikuru 600B. Mombasa 564B billions. Meru 47 billion. Na Meru akadu nao ne maliseji we. Kandu mashakuri 378. Umenya Meru irugamite oguo kidete. Yes. Na Meru gotire city. Na ndekuhaniriirie na Nairobi. Irugamite oguo kiumbe. Wima. Na no ane marahota gucokaniriria wega bilioni 400. Nakuru is a city. Is a city. Kundu gwitwa Mombasa is a city. Even Machakos is thereabout. Is within the metropolitan of Nairobi. Kiambu is also heavily. Actually Kiambu andu ingi matimenya ona muhaka wiha. Wa Nairobi na Kiambu. Yes. No Meru irugametie kidete.
Na ina stage. Namba 5 nationally. Yes. Okay. Meru ni watu wanafaa kutolewa kofia sana kwa jitihada sawa za kukusanya kihera. And I don't understand how they have leadership squabbles. Ni okarigo. Oh, that might be the case to do. Pesa ici nacio no irehe orugari. Handu hara control kiondo hatingiaga bara kidogo. Ando kiondo kinini. Taru aria methe view reu ni akina Isiolo Samburu. Ina Tana River. Reke tuge Isiolo nakuo Isiolo ni mahatiririka weki sheji. You see them. Meru kire ikiona 47 billion ile. Isiolo irona 31.4 billion. Ironically, yes. Isiolo is listed as the poorest. Na mariga inie na Meru. It's very ironical, and Tharakani is also marginalized kebesha. Na mariga inie na Meru. Aya, Isiolo mahakane na Meru mweno uria, mweno ungi mahakane na Tharaka. Though they, those two counties are also asal. They are arid zones. Ne kodo komo. Na notably gutiri andu aige. Agado uria kwiragwo ni oidori. Yes, na kwero counties yo iria ndogu muno urore population yao wena uige wandu Murang'a turwago handu rotire top 10 rotire top bottom 10 tu hau uguo kugitaga teini Murang'a ko turaria riu maundu ma ngirigaca ri ngirigaca hau no tufiche kana turio ni amahea andu aingi muno mai Kenya eno Ni Murang'a. You know, I was actually reading. I was listening somewhere. The governor. My Murang'a is around 500 million liters. Yes. What does Murang'a get in return? Not much. Not much. My tutogia baturo kiundu kihori. They're not to abate. No, actually Nairobi no ehometie Murang'a. Nairobi speaking. Yes. Utoga Murang'a wothe we Nairobi. Nairobi nĩ ciana iria ciĩragwo we ikare we othome county ino ĩngĩ ikare thĩ. Nĩgetha we othome. Tugacokerithio mũno. Aikoma ya maitũ tũheana Nairobi for free. For free? Moka Nairobi nĩ mbia. Yes. Ona indo citũ ci Nairobi na Kiambu. Tudo akiona kiria kiratuma towe kuficha top 10 tondu totiri top 10 totiri bottom tu hau uguo gatagati-ini uguo riu county jingi ni cia kunyitirirwo no Meru no ni magia indo no Meru rigana kuria ni mabati kurutirwo ngobia 47 Meru gametie uguo na matire city ona Kakamega ri na kogati hano ta city nako nĩ uingi wa andu numbers nako nĩ kahingĩte numbers nĩ gacuma Kakamega riu ũngĩmenyithania na kaunti ya Bungoma ri they have numbers no gacuma okay now you know nĩingĩenda kũmenya mũno Murang'a tuonaga cigana tukuria gavana turato host gavana no aranyitikana kidogo ya hope no okiona time ni eguka ya gatuhe icioka gavana Kang'ata na Catherine Wasete arauga ndingiuma city nda citũ cia rũgongo cigũkũ ona ũguo nĩ kũrĩ rwathiamba Mugoiri indo citũ ciĩgũkũ nĩ kũithia ũhiũ witũ wĩgũkũ ndũrĩ mũciĩ mbũri citũ ciĩgũkũ na Kiambu Lego henda ta ndiretha na ndiramionete handu muhiuko henda ta ndiretha riu tuonde riu guoka riu tuthie counties riu utonga wa andu kiumbe andu kiumbe kuria andu marathondeka change wega how many millionaires are in which county yes na ndironie tiga Nairobi ri Nyeri anga no membereki riu guoka ni mundu kiumbe guoka riu ni guthondeka ni kuhorania ciringi ciringi ya mundu kiumbe ri Nyeri membere na kura wale toza ya we hau ri ni mahoranagia ciringi yes I look for that data we're looking forward yes now you know we are aware no it's true to ngirona ri
Taru modo wa Murang'a o invest Kiambu around 5 to 10 million ile. Ogewa investment yake back Murang'a ri. Is near nil. Is near zero. Yes. No Kiambu Nairobi ni aigereire. Quite an amount. Yes. Okay. Eboroga kubarini kwa nyuma. Si sana. Sio sana hivyo na wewe. Ile kitu imefanyika. Tunasikilia wengine. Nani ni roho yetu watu wa Murang'a. Tunakuaga hivyo. Tuwestaka watu tena wakae ja. Pena pesa siakua.